Dobro, nismo baš u prilici da često vidimo kako Lazarevac izgleda i šta sve ima. Evo priče našeg reportera. Neuništiv u svojoj upornosti, žilav i pragmatičan takmičarski duh ovog grada konačno uspeva da 1988. godine ostvari san. Izgrađen je veliki i modern sportski hram, sportsko-rekreativni centar Kolubara. Ako se zaputite od Beograda južno kroz Šumadiju, nikako ne možete da promašite njenu prvu kapiju, Lazarevac. Ukazom kralja Aleksandra I. 1889. godine varošica Šopić u okrugu Beogradskom dobila je ime Lazarevac. Grad je vremenom menjao ruho, menjao lice, ali i noviju istoriju Srbije. Razvijao se od naselja i varošice na brdu Zbegovac, preko središta Sreza do Beogradske opštine. Okosnica razvoja Lazarevca je rudnik Kolubara. Isprva su to bile jame u kojima se kopao lignit. Danas to su površinski kopovi sa modernom mehanizacijom i masovnom proizvodnjom, koji neodoljivo podsjećaju na mesečev pejzaž. Crkva koja je posvećena svetom velikomučeniku Dimitriju, na uzvišenju u samom centru grada, lako uočljiva sa svake strane, prosto dominira gradom, naročito noću. U spomen kosturnici smrt je izmirila nekada ljute neprijatelje iz 1914. na Kolubari, iako u spomeniku okamenjeni vojvoda Mišić i vojvoda Stepa još uvek zabrinuto zure u nebo na zapadu. U blizini crkve podignuto je moderno zdanje Centra za kulturu, objekat u kome građani s pažnjom prate sva kulturna događanja. Gradska biblioteka, jedna od najlepših u Srbiji sa knjižnim fondom preko 100.000 naslova, uvek je u žiži zbivanja i svojim građanima nudi veliki izbor literarnih i stručnih dela. Puls teatar, prvo prigradsko pozorište, čine Lazarevčani, umetnici školovani na različitim umetničkim akademijama, sa karijerama započetim van Lazarevca, u pozorištima širom Srbije i u Beogradu. Pozorište je učesnik velikog broja smotri i manifestacija u zemlji i inostranstvu. Crkva Brvnara u Brajkovcu slavi Svetog Đorđa. Tokom nemirnih vremena u prošlosti crkve Brvnare su se transportovale na bezbednija odredišta, a za ovu postoje svedočanstva da je tokom transporta više puta prevrtana sa sve zapregom. Očaga se puni vodom što izvire iz dna na dubini od oko 9 metara. To Lazarevačko more u letnjim mesecima pruža mondenski doživljaj, pa nije čudo što je toliko popularno i krcato posetiocima. Restoran Bajka je jedno od omiljenih mesta princeze Jelisavete Karađorđević. Ovde su se sa Lazarevčanima družili Matija Bećković, Dobrica Ćosić i druga poznata imena. To je taj restoran, a evo